Ukukholwa kwethu Amen. Amen. Ngiyathanda ukusifakaza lezi zindaba. Ubaba wami wayahamba nobaba mkhulu wafika nabazali bakhe ngo-1933 ePhakameni. Kwakhiwa umuzi wasePhakameni. Ubaba wayekhona ebandleni ngaleso sikhathi. Bese kuthi umama wami naye wayefike nabazali bakhe ePhakameni ngayo ngo-1933. Wayeyinkosazana ngaleso sikhathi, naye ubaba wayeseyibhungu ngaleso sikhathi. Ngisho ukuthi-ke uma ngifakaza ngalezi ndaba ngangizizwe abazali bami ababe sePhakameni ngesikhathi somqalendlela. Mina inkosi engibonile inkosi ilanga lamalanga, inkosi umqalendlela cha kakhulu ikhona. Ngithanda ukuqala ngale ndaba kagogo wami, ngiyathanda ukuqala ngayo. Ugogo wami uMangiti wayesePhakameni ngaleso sikhathi ewumuntu okhuthele kakhulu. Uthe mayeya esuqweni ngaleso sikhathi sasingabi khona isuqo sa-12. Bathi mayithi gaga wabona abangcwele ethi 4 ekuseni kanti ukhanyisa unyezi u-12. Wangabe sangena bamxophela abantu ababeqhubezela bekhanya ngendlela esimanga. Wabuyela emuva edodweni. Manje naye ngiyeyizwa uma sekufakazwa kuthiwa wayeya esiqweni sa-12 cha. Sasingabi khona isiqo sa-12 sifike nenkosi inyanga yezulu. Amen. Uthe mayibuyela emuva wafika wabeliwashi wabona iqhawe 12 bengibona abangcwele. Uthi ukanti wami usekhona namanje. Uthi besaba ukuyobika enkosini, baze babika ugogo esegula esehlatshwa isigqoko. Baze babika emva kwamasonto 2. Uma befika enkosini ilanga lamalanga bethi uyagula uma kuhlatshwa isigqoko ebuya esuqweni. Inkosi yathi ilungile hambani ngizofika. Inkosi yahamba yaya edokotweni iphethe amanzi ngebhodlela. Yafika lamanzi yawanyakazisa sengathi yawafunda ebhodleleni. Yasithi hayi uzohamba asiyena owethu inkosi umqalendlela imbhale kwaba ngasekho ukukhuthela kakhulu. Nangempela ugogo abangisahlala emhlabeni wayesehamba. Ngaphambi kokuthi ahambe waba nezibonakaliso ezinkulu. Wathi kuzoba nenkokhelo lapho abantu bazofika abavune zona. Nangempela yaba khona leyo nkokhelo, kodwa ngeke ngisechaza yona ngoba ngiyathi ngiyathanda futhi ukukhuluma ngale ndaba yempi yomhlaba. Ubaba wami uthi ubaba mkhulu wakaxoxela
ngokuthi kuzokwenzakalani emhlabeni noma engawushonga unyaka ukuthi imuphi unyaka oboqala ngayo impi. Kodwa womkhulu wathi impi izoqala eMiddle East. Njengoba siyabona kancane yaliwa kakhulu eMiddle East, sikhule kulwa amazwe amabili, i-Iran ne-Iraq. Namhlanje kuliwa kakhulu, asazi noma sekuyona impi yesithathu yomhlaba. Uthi-ke ubaba wami mase kufike leyo mpi, ubaba omkhulu wathi abelungu bayohamba bayesha yovalwa amabhizinisi, kuvalwa amafemu, iyophela imisebenzi, yoba nendlala. Ngaphambi kokuthi bahambe bayokwakha imigwaqo emikhulu, nayibona-ke imigwaqo yakhiwa kangakanani, no-tollgate babengekho. Uthi-ke amaNazaretha ayetshala ummbila, atshale ubhatata eduze komfula. Inkosi yamaNazaretha iyohamba iyolamula lezo zinto, iyohamba iminyaka emibili. Kuthiwa-ke amadoda nje emhlabeni ayohamba ngokufoswa aye kuleyo mpi eyobe ilwa. Uthi babamkhulu-ke inhlathisuthu amadoda aseNazaretha ngeke azaye kuleyo mpi. Mangabe sekunaleyo mpi-ke imizi ngemizi iyobe inamakhadi igqebezana zokuthi bayophala lokho kudla kukahulumeni. Leyo mizi kuyobe amadoda akhona ihambile aya empini. Kuthiwa thina amaNazaretha ngeke siye leyo mpi. Ayothi mayifika amabutho noma amasosha ayodlula emzini kaNazaretha, ngoba kube kubhaliwe udumisani Jehova, uphinde futhi ubiwe ngamatshe amhlophe. Kuthiwa-ke umhlaba uyoba igazi, ogogoza igazi. Ilapho ethi babamkhulu kufanele wonke umuntu oyiNazaretha abe neNazaretha ewu-7. Aphinde athi ubabamkhulu iNazaretha lingapheleli edolobheni, ngoba amadolobha ayoba umlotha. Niyabona i-Iran ukuthi kwenzakalani. iNazaretha kufanele libe namakhaya, lapho ekhaya ukuthi mase kusuka lezi zimbi sekububi kakhulu, sesitshale lo mbila kuthiwa sowuthatha siwumbele endlini, kusho njalo babamkhulu, siqule phansi. So sesiphila ngalo mbila ngalo bhatata. Uma ngabe uyokunemali ngeke ikwenzele lutho imali, ngoba uyokungizuthenga ndawo. Inkosi yamaNazaretha uyazizwa ithi bonke abantu bazophelela la eNazaretha. Amen. Amen. Inkosi ithengile amahashi ebuhleni. Inkosi ithengile amahashi ebuhleni. Yebo. Kuzisikhathi lapho kuyophela ipetrol, iphele yonke into, niyabona ukuthi kwenzakalani no-oyela, yonke into izophela emhlabeni mangabe sekuliwa umhlaba wonke. Labantu abalwayo balapha phezulu, thina silapha egcineni, kodwa nakuthina iyofika into. Kuthiwa-ke siyobaleka siye emzini wamakhosi aseNazaretha. Amen. Niyabona-ke manje ukuthi imizi yakhiwa iba mkhulu kangakanani, akekho ongaboni. Kuthiwa mase sifikile-ke sofika sihlale, asazi-ke ozonda elinye iNazaretha ukuba uyasifundisa ukuthi asithandane.
ngokuthi mhla ubheka lo muntu bese ungazi ukuthi uyabi sesihleli ndawonye sonke. Akekho yobengakwazi ukuthandaza, akekho yobengakwazi ukuhlabelela nokusina ngokufa uyekubona ukuthi sekufile. Uthi babamkhulu asilime silinde ukugcizelela kakhulu esihlabele emthandazweni wokuvuka. Mayisihambile inkosi yaya ulamgalezimbi. Thina maNazaretha sosala sibe nokuthula, singavumi ukubangwa umphakathi, uhulumeni, abafundisi, yonke nje into iyolizama ngayo yonke indlela kuthiwa siyohlala silinde uba uyoza kuye. Amen. Uthi-ke ubaba, uthi babamkhulu mayesefikile lamabutho engena kule mizi yamakhosi asezulwini, ubabamkhulu wathi isePhakameni. ePhakameni, igama elithi ePhakameni alisho ukuphakama umuzi kuphela, kodwa isho indawo kaNkulunkulu ewumuzi oyingcwele. Amen. Ayofika lamabutho, ngifika lamabutho amaNazaretha ngeke walwise, ngeke kuliwe, kodwa ayongena ngaphakathi emzini omkhulu abengithi ebuhleni. Mayingena ngaphakathi ayobe phethe ibhamu, ephethe inhlamvu, ayothi mayisengenile ngaphakathi komuzi wasebuhleni afike lokuthomo alale. Uthi babamkhulu ayolala isikhathi eside kakhulu. Ayothi-ke mayiselele insizwa, amadoda aleli bandla ayophuma ngaphandle komuzi ayomba umgodi omkhulu oshonayo phansi. Ake ngilinganise nje ngo-4 umgodi ongako uzoshona phansi. Siqede insizwa, siqede inhlalisuthi, kusuke amakhosazana athathe ibhamu kulamasosha sonke ayobelela ukuthomo wokufa. Thatha ibhamu zonke ney'hlamvu zonke bayoyifaka kulo mgodi. Mase beyifakile kulo mgodi obese kusuka uJamangeni amakhosikazi kuthiwa ayobephethe upharafini. Afike lo mgodi awuthele lo pharafini phezu kwalezi khali ezobe iphethwe eseyithathiwe emasosheni zafakwa kulo mgodi bese elayitha umentshisi kuyavutha. Mangicabanga ngibuka le ndaba babamkhulu, ngibuka umhlangano uholo obaba bazoqala bengomgodi. Ngibuka amakhosazana elandela, amakhosazana azolandela afake ibhamu ney'hlamvu la kulo mgodi. Ngibuka uJamangweni egcineni iwona ozokuthela upharafini ulayithe, kodwa nayibona indaba enhle yakuleli bandla. Yonke into eyenziwayo kuleli bandla amakhosi asezulwini ayikhetshekile edingwa uqondiswa umuntu wasemhlabeni. Ngiyathanda ukudlula kulezi ndaba lezi ezithanda ukushintsha, indaba ihambe ishintshe kakhulu. Lo muntu okuthiwa wafa, walahleka, weduka, waze watholakala esihogweni sezinto. Indaba ihambe manje ithi lowo muntu lo baba waphekelwa inyama yenja. Hayi, akaphekelwa makayidlange nja, kodwa waphakelwa esithini bangcwele. Amen. Kufanele sibacorrect abantu, singathuki nje sibe sizazi lezo ndaba ezayikhulunywa inkosi langakalala. Bese kuthi-ke asisekho leli foto, kunefoto la
okwabonakala ukuthi inkosi uJesu iphethe walking stick imile bese kuba nendoda okukhombisa sengathi ubabamkhulu bese kuba namagama abhaliwe lapha phansi athi khuluma Nkosi incwadi yakho iYesu. Simbona ngani ukuthi ubabamkhulu ngoba phela uflathemba babamkhulu ubheke lendoda enobuso ewumlungu ephethe walking stick. Sibona ngani ukuthi ubabamkhulu ngoba phela umuntu umbona ebusweni ukuthi sibani kwasuka esihlani sathola imali sadayisa futhi babamkhulu akazenza abenjeya ngiyakhumbula lelo foto. Ziningi izinto esikhanganayo. Ngiyathanda ukudlula le mvunulo senzoqeda kodwa ngawuqeda 10 minutes ngikhuluma. Ngiyathanda ukukhuluma ngale yemvunulo ngizoyilandelanisa nje angizochaza kakhulu imvunulo yamakhosikazi ewu-7 kuzoba iNazaretha yamakhosazana emithathu echaza ukuthi inkosazana idlulile eTupana yavunula ngemvunulo yesilungu yavunula ngesitolo samakhosazana. Amen. Ngakho-ke siyacela kaze kushintshwe kwamakhosazana, siyacela ukuthi amakhosazana eNazaretha ahlale njalo emathathu angandiswa. Lawa amakhosikazi ayo-7 ebala imvunulo yonke esidlule kuyona thina amakhosikazi. Yafika inkosi inyanga yezulu yathi mahle emaningi enziwa-ke abamaningi. Amen. Bese kuthi-ke indwangu yomgidi esemahlombe amakhosikazi inamaqosha awu-7. Amen. Awangaphezulu awangaphansi futhi. Bese kuthi ikhulu libe nemicu ewu-100. Amen. Bese kuthi-ke amapetiyoti obaba abafundisi nabavangeli anamatatu 2 achaza injobo nesikoshi. Amen. Ngizocela ukuma ingavileli abanye ithuba. Inkosi usenizwile. Amen. Ofile olandela izizwe
Batwana bathi basizile ngiyacela uNkulunkulu wasophamela ngembathe ngikhulume lobe ngakishile ngabantu abadala ngiyumntwana nami omncane kakhulu kodwa besinawo abantu abadala besixoxela ngendaba kababamkhulu ngiyacela ishembe yahlalelele nami ngikhulume lokho athanda uba ngikhulume abantwana bathi basizile siyambonga uNkulunkulu wasephakameni namhlanje ma kunje ney'taba zakithi lapho uGomela wafikela khona abantwana bakhe basezulwini ngokuthi qhafuze ithethe bethu bayelanda indaba kaNkulunkulu wasephakameni nami ngizolanda lapho uNkulunkulu ngezwa khona ukuthi wasebenza kanjani kuleli khaya mina ngumangoma kwaPofana khona la ekhaya Uthuba kakhulu wafika la ekhaya wafika khona isakazi umkhokheli wayekhona wayesomakhokhela sokhathi kuba khona izakazi ezithathu owayehleli nazo kulezi ekhaya kuleli khaya kuyakho umntwana kuthiwa yabulala inkosi yamaNazaretha ifika la ekhaya bezwa ngumuntu omdala ubaba wala ekhaya ethi umkhulu ebabaza uthi umamkhokheli baphuma babheka ukuthi ubaba kabani lothi mkhulu kangaka la egekeni ngoba babengazi lutho bezisotshela ey'nkonzweni zabo bantwana bakhe basizile ngiyacela uNkulunkulu wasephakameni engiphi wangikwazi ukukhuluma okungakhona baba sokuthi uyakhuluma ubesoshobayo kodwa ngiyacela uNkulunkulu wasephakameni chaza kancane ngendaba yala ekhaya uthi ayafika inkosi yasephakameni la ekhaya kwakhona inyanga endiye ekhona eyayifuna ukuba wena wala ekhaya ngoba umkhokheli wayehanjelwa abantwana efuna ukuthi khona usizo luzotholakala abantwana abasezulwini ngoba uma usubheka uhlona ngala uthi ufuna usizo kubala zilozothola khona kanti uNkulunkulu uyeza abantwana bakhe basezulwini uzongena kulo muzi wakwaPofana kuthiwa wafika ubaba walala ilanga elodwa uthi ekuseni yavuka leli ndiya laseliza ubaba wala ekhaya labuza lathi baba bani lofikile lapha ekhaya wathi ubaba wala ekhaya umfundisi lathi ngiyakha ayena umfundisi lofikile lapha ekhaya uNkulunkulu uqobo lwakhe lofukile phakathi kwalo muntu bantwana bakhe basezulwini lathi ngiyakuthe ebusuku velile lapha emnyango wakhipha ithotshi lashisa zonke imithi kamina ebenzile lapha lakithi nami zozama ukuba kutholakala liy'ngane abantwana bakhe basezulwini lathi mina sengiyahamba ngoba sekufika okuphelele bantwana bakhe basezulwini ngiyacela uNkulunkulu wasephakameni ngiphendulane kancane noma ukavumi kona ngaphana bathodlala kanjalo asagogile inkosi yasephakameni lasendivukile ekuseni lapho imithwalo yalo lahamba selihambile indiya bantwana bakhe basezulwini iyasala inkosi yamaNazaretha uthi uma wayaphume ekuseni ngo-9 ahlale umhlande ahlabelele isabelelo sakhe wayesabelele yedwa singazi lutho thina singazi uhlabelele uthini lomuntu kaNkulunkulu ekungametheli ngibulala badlwelayo ushembe ngiyambonga Ntozelisha uthi wayeshabelela yedwa ehleli kuvulande uthi kwathi ngelinye ilanga kwaqhamuka indoda le ndoda ihamba ngezandla yeza le ndoda igaqa ngezandla bantwana bathe basezulwini yaze yawufika kuyena yathi befike bantwana bathe basezulwini sengathi uNkulunkulu angisiza ngiyichaze kahle lento ngoba phela siyoseshiseka ukuba nokusaba kukhona uthi wathi efika indoda yaseyibuza inkosi yasephakameni ukuthi wayini mntanami uthi wayathi indoda wabanga ngenza isono kwavela isifungo ngenza isono kwavela isifungo ngenza isono kwavela isifungo uthi isifungo zasithathu kule ndoda yaseyifinyela ingasakwazi ukuhamba uthi-ke uma wase seyinkosi ibiza iziguli ezibizele endlini yesonto kwakhona indlu yesonto yamabhaptisti la ekhaya
yami sisikule zawungena khona uthi yasethi lobokazi uhlale nalo wena ugade lendlu yami ungayisiyota yase isuka inkosi yasePhawuleni iqonda khona iyothandazela abantwana bakaNkulunkulu abazofuna ukuphila bantwana bathe basezweni uthuma ngathatha ukhile ngayihambi ngifuna ukuyibona lento enzowenziwayo umuntu kaNkulunkulu esingawazi ukuthi kuleli khaya wathatha ukhile waphila ukuthi ngawuhlala entabendlu ngalalela ukuthi wenzekani uthi wahlala ikhwele kabili kwesithathu sasuka isidumo endlini baheza abantu bonke endlini beheza uthi yangena inkosi yasePhawuleni yafika inyathela lendoda yayayini isithumbu lezo zithathu uthi wayeme phezu kwayo eyithandazela ngonyawo eshaya ingubo eshaya abantu lendoda eyayina ngonyawo abantwana bathe basezweni uthi le wayithandazela ubaba waze waqeda wathi ayiqeda kodwa ekuthiyanyana indoda yathi thwi wathi basevala inkonzo yokuthandazela yasiyiphuma inkosi yasePhawuleni basephuma kuthiwa waphuma lo muntu esegijima esezangena ngezinyawo uba sekuhlukile uNkulunkulu ezobhala incwadi ezelamakhodo akabokusheke abantwana bathe basezwini ngizosho uba akuvumi kathi kodwa ndiyathanda ukuyikhuluma into esayizwa ngobabamkhulu afike wayenzela ubabamkhulu wathandazela indoda yahambe wabaza ishone emvolozi babaza ubukhulu ebonile kuhlukile uNkulunkulu kamthikola ngazo ngoba igama lakhe lelo ngixole kodwa ngishe entengayizwayo bantwana bathe basezwini uthiwa emva kwaleyo ndoda ngizoba mfishane njengoba umzimba uphuma ngimnandi kahle uthiwa lempela kwathi kulezo nsuku yahlala inkosi yasePhawuleni yalala kuthenga kusha yavuka ekuseni yabiza ubaba lo waya ekhaya yabuza ukuthi ukhona yini umfana umuntu intombazane ekhula kuleli lizwe size inkosi yasePhawuleni ngikhanzelele ukhona intombazane ekhula kuleli lizwe uthi ubaba ikhona baba khona la ekhaya abafana la ngafowethu kwentombazane eseneminyaka ikhula asesihleli sibheke ukuthi izohamba emhlabeni uNkulunkulu ngoba wayethi ezobonisa abantu ukuthi uNkulunkulu khona emhlabeni bantwana bakhe basezwini kuthiwa yathi inkosi yasePhawuleni ngibona amathanga elangesiweni uthi ngiwacelile uNkulunkulu ngathi ngicela ukuzigwabela la mathambo ngihamba-ke kufana ubamtshele bayilethele untombazane sisula kubona bakulandela ngoba into yasezulwini yasinda kodwa ishakuzenzile izinto kuleli lizwe uzenzile uhlala izinto kuleli lizwe nongakambona ushembe uzambona uzamthanda nongamthandi uzamthanda bantwana bakhe basezulwini umntwana impela ashona ngale ubaba layikhaya wayelandela ntombazana kwabahloli iy'nkabi zayayisho yalethwala ekhaya mayifika la bakithi uNkulunkulu wasePhawuleni akasize asikunamathela kunyazi lezulu njengelompe baqayi singasabuyela emva noma sisuleka kodwa sikambe sisishabe sifuna ukubona la usizela khona umntwana impela yathi befike le ntombazane yathi inkosi yasePhawuleni nango nkosi owangibizela kona kanotanda bakha weyoke shembe uNkulunkulu sikhumbule baba ongasilibali shembe yathi nango nkosi owasizela kona kanotanda baphakathi yenza le ntombazane kulethwa into ebeseyilindele ukuthi izohamba emhlabeni yathi befike la yehliswa ezigabeni wasekubabelizisa kwazo zaseni umkhokheli la ekhaya yathi lezangabane nipheka amanzi nebelizakazapheka amanzi wawabusisa la manzi wabusisa uwaselila wathi mthatheni manje niye naye laphomisade sida esumzekelo kababamkhulu lapho ezela khona izinto nezimangaliso kulo mhlaba ukwathi khaba ubaba umfundizikelana ngakhumbula nami ukuthi senze ukuthi ubaba wathi balifika la ntombazane yakhathi yawulala phasi wale sahlahla wathi thukeni ingeze masenqedile ukuyigeza ningoma amafutha bese nibe kuzime eduze kwakutolololo nishiye khona lapho ningayithathi esentweni elindele ube ngaphuma umphefumulo noma umnyeni
Uthi-ke ngiwashelile lamathambo uNkulunkulu ngacela ukuzidwabela bangazi abantu ukuthi uzomdwaba kanjani umuntu esezowasemlindile kuba akasuka ahambe nowakunini bamvele uNkulunkulu wasephakeme wayezokhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu sekhona emhlabeni. Uthi bayishiya le ntombazane bayibayelela esokhona lapho bayishiya ahamba babelendile uthi wayelokhu ephuma kancane kwamayeza weshebe usikhumbule lezo zaphakathi ephuma kancane esheli kuphulane ephuma kancane esheli yedwa elindele umsebenzi wakhe azosebenza uthi kwathi ngo-4 yavama yaqhamuka le ntokazi yaqhamuka ingazazelo bebambele wayeni olwalakhona lengathi lapha isaba ngosima ikhuphazela seyiqonde khona enkosini sokwama seyiphilile makabonga abantu yakolisa shebe balinga bathengo kwabamkhulu ngwadedeni ngasingalani indaba zikababamkhulu esizifile ngimntwana mina ubabamkhulu ngamazi nalezo ndaba ngizela sengishadela kwaPhofana afika izowomkhokheli engafike khona wayelokethi mayi eseyikhuluma lento athi momgomuzi ubatshela abantu ubaba bazofika obaba la nibaxoxele intezi obabamkhulu la kulezi zingamabhonda awu ngathi abamkushemba kasisize nabathelele abantu bala i-foundation abazi bakhuluma kanjani kubona ukuthi abele baqina bathi ngeke noma sokuhamba ezibhungubhungu kodwa abazi lomuzi onyazi lomuzi badala bathe basese esilakheli balihlale kuyona hayi kalulu bantu abantu angithethele udadewethu baqhubeka izinike indaba zikamkhulu inkosi busebenzile. engikuyona angaze ngigeza novalo nomoya omningi kodwa kufanele ngikhulume ngendaba zala e-foundation njengomntwana wakhona njengoba ekhuluma umkhokheli sikhule ngazo le ndaba besikhuluma sithi masithi sizingane ngeke thina sikwazi ukuzikhuluma le ndaba bathi kade nozikhuluma nabasesilele ngoba zovuka zilezintsha ekujabulayo mangibona lo muzi nje ngoba ngizalele kuwona ungenjena kodwa nguthola umuhle kakhulu ngizoke ngikhulume nje ngolayini ngikhuluma ngalama orange kade ngingezwa khulunywa ngawo la sazale khona lama orange emanike lo layini la lelo orange okhulunywa ngalo babethe abafana leole babelontshontshwa ngisho njalo nje athi umfana masegibelile angasakwazi ukwehla lelo orange aphele wonke la beyogibela ayengawi kodwa lo mfana masemsukela singamantombazanyana athi lo mfana khona umuntu ongibuzile ukuthi mfana wami wenzani ngalo orange ngisho lelo orange likhulunywa ngalo likhona namanje
Athi mfana wami wenzani? Imkhulu la ezulwini. Mase ngiyosengise ngiganileke awaphela labo layini. Kodwa le orange sana mali ikhona. Mangifikile kuthwale yazi ukuthi leli orange lithela kathathu ngonyaka. Okwesibili ngisho uNkulunkulu umbotho. Shadele kwambotho bedecide. Ngizikusho ukuthi ngumama abanca. Kodwa nje uNkulunkulu umbotho. Umntwana wa Life Foundation. Lasana le orange likhona. Jobe khuluma wami lo khuluma ngendaba esikhulise ngazo la ekhaya. Sasibonga ubofana kodwa singasithi wasisiza ubaba omkhulu wahlala la ekhaya. Ubaba omkhulu wahlala siyezwa ngaphethe abazali bayasho wahlala. Wahlala ubaba omkhulu wenzani izinto ezinhle. La ekhaya wakukhona intombazana okuthiwa uPikoko. Umashezi. Umashezi ngabathola abantwana. Nako besefika ngomqalo wendlela. Wayenza imkhwa yakhe yasezulwini. Nako seyintabeni enhlangakazi. Nako ubaba omkhulu sememeza. Ememeza ngokuthi wemakanakiwe. Uthi umashezi ngathi abantu abazeleyo kodwa memeza babakhohlwa abana babo. Uthi waqhamuka umfundisi esathi dokotela sikhule kwakho ngekhona enhlangakazi. Kuyafika lokho kunenge sekukhona. Uthi sethi mntana ngubani unkapofana la ekhaya. Uthi wavuka wathi mina. Wathi efika entabeni enhlangakazi wathi uthi ubaba ngikubize. Seyifikile ingane yakho. Shemba uNkulunkulu maNazaretha. Amen. Ushemba uNkulunkulu. Amen. Ngoba lonakiwe ukho unabantwana njengoba ngikhuluma nje bakhona abantwana bakanani. Watholakala lonakiwe. Wagana lonakiwe. Ngomsezano kaShembe. Life Foundation. Ngishawuvalo. Ngijabula. Lo mangona lo muzi nje. Bese ngikhumbula ilanga Nkosi yami la elithi bakhuluma masefikile la lithi bayeza awuhlala ezindlini ezinamaglazi sikaye ukuthi usho kanjani ngoba sibona indlu eyakho okhulu la ekhaya yombumbo ushale intiko bese ufaka udaba kodwa ubaba lapho kuleyo ndawo wesikambe ayizukele lo yazi ayikhona namanje uyayikhona abekhona umntwana abekhona lapho abambelele esibondeni ngakhula fike nawe undangisa abanye bazomazi udriver kababa undangisa afike naye la izini yokusa bephuma kwezinye indawo zakaZulu imizile ingilosi yaseFoundation. Mayifika undangisa ngibuze sesisekise ayise singinamsengiyumina yakha. Ngithi awu wathi babuvele wathi asibalele size ingilosi yangibiza eyaseFoundation. Life Foundation akayi madoda babehlala endaweni esimangaliso ngijabula mangibona sekunje. Abesebe ebuya khonapho ngiyengoyivula lento akhona nizikeleziwe nje ngesilana Nkosi yami ezoxake ngisho njalo kwasekumanje kodwa ngaleso sikhathi phela kwakukuhle awukuhle ngaleso sikhathi maNazaretha kodwa ngangikhalaza mase ngibona baba ngoba ekhulile emude lo leli yakhe yamfishana athi lezongena kuyona athi khanda nasendlini asikisitulo ngikhule lana unesitulo samaplango wahlala sona ilanga sahlebuka indaba siyazikhona zala ekhaya maNazaretha sahlebuka lesitulo athi befikile ubaba khona umfana wakapofana wafana ecephe ezimbili ngendlale zona mina la ekhaya ngithatha umgqomo ngubeke bese ngibeka ithawula
Engathi ingconywana. Ngisho la ekhaya. Abelifikile ngahlala kulezinto. Kwasuke njalo nje befikile sengazi ukuthi lo mgqomo umgqomo uhlelwa. Ngisho lo muntu wasenibona sakujela nje manasare. Sengaze isilo sababa lesi. Kwakuba asale ngoba kwenzeka indaba engeziyentengesana. Ngabeka ngincane ngisithi uTubhana ngisaqala. Umphathi wethu wese ya owawumadoda. Ibuke lo mgqomo ngithi umuntu wasezwe. Kwasukufana owashezi ngisho njalo. uJohnson Shezi. Wathi nkosazana ngizothenga isitulo. Siyaba ngajabula. Mase sithengile baba wafika la efoundation. Wathi baba uwena uthengile isitulo. Wathi uJohnson Shezi wala efoundation. Wathi wathi wahlala kusona. Wahlala wathi. Ngisho la. Wathi ani ngabantu abathanda izibusiso. Amen. Lo mthele isitulo ucelani izibusiso. Uthe suku baba wahamba wayapi eBedeside la ngishadele khona. Ngathatha lesitulo. Ngana seBedeside. Ngoba seBedeside la ngiphethe khona. Nakhona ongekho isitulo. Mase ngene eBedeside la ngane khona manje. Wathi baba sakhuluma lesitulo. Sakhuluma lesitulo. Sithi lesitulo wena wathi umphathe ingane kama enqamba ngapho embiza ngalo. Phathe ingane. Uyabona ukuthi lesitulo siyakhuluma. Sithi lesitulo kusona sala. Maya. Khuluma ngendaba zashaya eNazaretha. Ngincane kodwa ngikwayo. Mase ayibheke usithathe lesitulo. Ushila. Ngithi baba sithathe efoundation. Athi siyakhuluma lesitulo. Yabona mase ngibona umhlangano la eBedeside. Usiphindise lapha. Usasithele khona. Lo mfana ucela izibusiso. Njengoba ngikhuluma nje eNazaretha bangiza abanikazi abathenga lesitulo basekhona. Wathi mangibona umhlangano ugibele naso uphinde lasefoundation. Lasefoundation lesitulo. Laba baseBedeside abathenga isithalo sabo. Lesi hayi noma ngikhathazela ngisiphethe lesitulo. Athi siphe sala. Ngoba lesitulo siyakhuluma namanje siphethe. Lesitulo sibhaleni la efoundation. Wathi base ngibophe imithwalo ikoduka. Ungene nasemotweni owasishila. Silandela uNkulunkulu eNazaretha. uNkulunkulu silandelayo. Yabona manje bangilana. Ngiba ngingane yala ayisho njalo nje. Njobe ekhuluma umkhokheli. Nale ma-orange sikhule uMashezi. Evelathi la ma-orange kwakhona ubhasikidi la ekhaya. Wathi naye July elangeni emhlanganweni. Akhe la ma-orange afake nobhasikidi. Awaselangeni. Njalo nje futhi ingamhluphi. Ngisho leso sihlahla. Nasi isihlahla lapha sengikhuluma ngaso. Kuthe sokukhona inyanga ezulu. Kwabe ilongo futhi. Ngathi wangaphi amakhosi. Esihlahla ngithi ongathi khona sithi kuzofika yabona. Engathi unjalo kwamanje uyabona sesesikhule esikhona sasezulwini. Kodwa lesihlahla sinjani sikhona. Lapha efoundation angazi ngathini kuningi. La efoundation baba ilanga. Zogcina ke lapha kwaphela baningoma la. Kwafika umuntu othi khona umfundisi nene umfundisi uKhumalo. Nokhumalo wayengumshumayeli. Wathi ubaba ilanga eshumela. Wathi ngiyazibona ukuthi ngeke ngisakwazi ukwelelanga lemapondweni. Kodwa yenza amakhosi. Bazofika wona ayewena. Mina sengizogcinakala. Ngiyabona la ekhaya, ngabona sekusikwa utshani izali bazala
Foundation sikutshani kwakhwile kude ngoba kahlangana nje kwakhiwa kanje nje wasekwakhiwe manje yakho le thengeza kwathiwa hayi uthakathesa uJehova kathu uJehova uza la sasuka saya lapha phezulu lapho khona akusekhona ibhasi ungakakhona imoto lezi wena umfundisi unene hawu ngoba phela sike siyehleni hawu kwakhuza ingcwele eManazaretha eshebe incane amen isho njalo eManazaretha kwahlala nje inkonga uJehova umsoko kwakho isikhulu senza la ifoundation lo ndawo ngiyayibona la kwakwakhe khona lo bafanelana bonke abantu ukuthi nasisimangaliso njengoba singakanani namhlanje isimangaliso njengoba wakufonela wathi unene umfundisi nokumali umfundisi khona umshumayeli futhi weyumshumayeli bebathathu labantu bakuthwala lo bazala ekhaya bakhuza ingcwele la ifoundation bakhombise ukuthi bafanele bawele njengoba eleshilo ukuthi abaka-ke kasawela eshumayele sakhona amen sawela sadlula ifoundation safika egcwele aManazaretha sawuwela umthavu nayena lo mkhokheli esemncinane-ke safika thina sigijima kakhulu lo mkhokheli leshuma la ngoba la ifoundation hayi sawela umthavuna emthavuna safika ngazegcwele kodwa abantu masekuqhamuka umfundisi unene ephethe uJehova wakhe nebhuku lakhe ahlezi umfule eManazaretha ushenga uNkulunkulu sawelela ngaphesheya safika lapha kotobo nayi lendlu futhi ngoba bathenani ilebetsaleni namalungiselendlu akhona sahamba isonto lonke unene angazi abangamazi unene angeke ushembe sefikile emhlabeni ushembe sefikile emhlabeni la sithola amathempeli njengoba engaka nje sasiyaba sigida singiqonda negida khonapho neemnenenile ushembe ufikile emhlabeni angakanani amathempeli asengale ngaphesheya sahamba sasofika umfundisi umJobe eNtabankulu Nkosi yami watatazela eNtabankulu unina uyisela umJobe wafika ikaleko sathola ukuba sidle kahle waphela manje zathanda ukudala tozila lokho esikubumbila phansi sidle nje leza yabona kule ndawo siqaleni ukudlala kodwa umJobe safika khona safudumala nayena sahambe isonto lonke sihamba lendlela wangena uNazaretha uthe maseshumelwa wathi ubaba lapha la siye khona kuba khona umuzi kaNkulunkulu eShophi eNtabankulu hey hayibo Nkosi nami ngiyabingelela bonke abagcotshwa abakhona kulokhu simo soMnazaretha. Mina-ke ngumdlungulu wale maqadini ebuhleni bamaNazaretha. Ngiyithande
ukubona lapho babekhona. Leli yonke yakashembe lapho bekhona. Ngoba phela amaqadi lawa amaqadi anenkomo. Ngibingelele isihlalo esikhulu sasezulwini esikhazimulayo. Ngibingelele ingulungulu abakhokheli, intombi zepheze, ney'ntombi zephethelele egameni loyazi. Amen. Silapha-ke bangcwele, mina ngizobhenga nje, bhenga lelo khisimusi. Sikhule ukhisimusi ukhona, kuyothengwa iy'ngubo, kuyothengwa iy'cathulo, sithengelwa kanye ngokhisimusi. Namhlanje nina kusenjalo, izinto sezishintshile, sesiyalazi iqiniso likakhisimusi, ukhisimusi ongekho. Kodwa namhlanje thina sinawo wethu. Ingakho sisuke emazweni ngamazwe sawela imfula nemfudlana ngoba sesiyalazi iqiniso likakhisimusi. Namhlanje kuthiwa ukufika koMnazaretha bulethwa ubani? Bulethwa umqali wendlela waleli bandla. Ubani lowo? UBombela isitimela samaphondo bangcwele. Esuka le kaNtanda Bathakathi ezele thina izwi lafika kuyena lathi hambe emakhosini eNatali uyoshumayela leli vangeli. Kodwa selinqaba Nkosi mina ngedwa ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Umntwana omncane ongazi lutho. Ngisukumela ukubonga uNkulunkulu engigcinile kuze kufike lolu suku. Abaningi ebesinabo bebezimisela ukuthi lofika besekhona abasekho emhlabeni. Cela uNkulunkulu abakhumbule. maNazaretha asendabeni enkulu kulo mzi waseFoundation esibukweni sasezulwini, isibhedlela semphefumulo. Siyacela uNkulunkulu asikhumbule maNazaretha. Mina nguMashazi waKwaMbotho endaweni yaKwaMbotho. Ngizibongela ubukhulu obungaka kwaNkulunkulu wethu efikile phakathi kwale ndawo yaKwaMaca. Ngibongela amakhosi aKwaMaca lelethulini lomhlaba. Ojolayo lombusi nosenza ngakhona. Ngiyababongela amathambo alelethulini lomhlaba. Okhokho bamaNazaretha laba. Ngiyajabula ngabo makufikile uNazaretha ufika unyazi lezulu kule indawo uya kwaMaca. Icela nabo bahalalise ngoba kwalalisa
unyazi lifike nendaba enkulu kuthi uBombela wathi wabuye esikhoni sesihlanu sekuyisi isiqu sesihlanu manje owayegila izimanga la endaweni yakwaMaci namhlanje sigijinyelwa unyazi lezulu maNazaretha sidinga ezokumbonga uMabizo sabele njengomntwana uBombela wanyathela la kule ndawo yefoundation isitimela samaMpondo siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe ukukhola maNazaretha asiphe ukuyiphatha kahle lento yasezulwini ngoba singabantu basemhlabeni siyehluleka kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona uthi umfundisi ungubani esafikela kuye ekuphakameni nomfundisi uNene ababehamba noBombela uthi nina anazilutho ngalobuNazaretha uthi thina besihamba nomqali wendlela uthi besihamba nobaba uthi ngelinye ilanga sasiya lapha phezulu eNtanda uthi sahamba noBombela sisuka kude uthi sahamba naye silambe esiswini ungazi uzodlana amanzi ungazi uzowathathaphi uthi sathi baba silambile wathi bantu abamnika lamba kanjani uthi saseduze kwenkompolo khona izinkompolo ezilapha eNtando phezulu ezingobeni lapha uthi wathi ningalamba kanjani ngoba nawo ukumaya khona nje uthi sathi baba kulaphi uthi wasikhombisa emgomeni kaDoti kusho umfundisi ungubani uthi saya emgomeni uthi safika iphalishi lilashiwe lifakwe phakathi emgomeni uthi wathi ukumaya lokhu ningalamba kanjani ukumaya kukhona uthi salithatha sendlala iphepha salisika ngenkuni silisusa uDoti iphalishi salisika ngezinkuni uthi salidla uthi lalimnandi sengathi lifakwa amafutha thina siyachathalaza phakathi komzi kaNkulunkulu senza ukuthanda kwethu ezishoshe izinto singazenzi senze zethu esizithandayo baba nyazi lezulu ngicela ungiphe ukwenza ukuthanda uwe baba uthi sahamba sesisuthi saphuza amanzi uthi sabe sesiyaqhubeka nohambo likaBombela uBombela uzenzile izinto efoundation umkhokheli uMashizi wayesitshele thina ngoBombela ethi ngangiwumakhodi ngisonta emasontweni agqoka izicathulo eziphakeme uthi ngangithi mangena endlini la khona uBombela khona uthi ngingene ngalamaqhoksi ngimlethele umayi uthi ngifike ngibeke itray ngithi ngicela ukubonga ngibonge ngimile uthatha hayi mntanami akubongwa umile uguqo ngamadola uthi ngibese ngiyaguqa uthi wangifundisa ukuthi kubongwa kanjani into engangayazi uthi maNazaretha angabathola abantwana njengoba umkhokheli kade eseshilo wathola le ndodakazi yakhe eyodwa enabantwana abagcwele umuzi uthi wathi uthola umntwana oyedwa ngoba somdala ngeke usabathola abaningi wathi igama lakhe kuba unakiwe nangempela thina safika khona yena uma kasabathi empiwe uBombela isitimela samaMpondo siyabonga ukukhulu kukaShembe sibonga namandla ubaba sewona uba kwakhiwe lo mzi wasefoundation ngoba besingazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani kodwa ngokuShembe uNkulunkulu kwenzekile namhlanje sinaye phakathi kwale ndawo lezintaba zaseHarding ziyabona ukuthi kufikile isimangaliso namhlanje ubaba uzenzile izinto isiqu sesihlanu sisuka eNazaretha ezile Harding ezovala isibhamu namhlanje eHarding kunokuthula noma ngaba sikhona kodwa kusefana ngalesa sikhathi esingaphambili ezasiphelile ingane zabantu siyacela baba uNkulunkulu omhle wasephakameni sivale baba singaphindi singaqhubeki ziyaphela ingane zabantu esicelayo ukuthi sicela ukuthula sicela ukukholwa phakathi kwale ndawo
le foundation yona ezele wonke lamathempeli asehadi ngoba yafika yanyathelwa umnikazi wezinto uShembe Manazaretha uyazenza izinto ngizokhuluma kakhulu angifuni ukudla isikhathi bethu baba bemabili abemathathu ngifuna ukwenza kanjalo ngiyacela uNkulunkulu angiphe uthando angiphe inhlonipho angiphe ukubekezela Nkosi busisene kuzwini Amen. Jerusalema, Betlehema, nokukhula sekukhulekile eManazaretha amen Amen. lo khulumayo umama uXaba umkhokheli uMangubane ethempelini inzuzweni eMsinga nami ngiphakamisa ukubonga eManazaretha kuqala sikhuluma ngokuzala kwaManazaretha manje kodwa mina ngiyehluleka ukukhuluma ngafisa lokhuza nje ukuthi ngilalele bese ngenza amen ukhuluma nje kuyangehlula kodwa ziningi izinto ngabe ngiyazikhuluma kodwa nje angiyehluleka ngoba kuba khona novalo yonke lento manje bakhona inkosi yamakhosi kuba khona uvalo olukhulu ukukhuluma kulombhobho ngoba akona into yokudlala eManazaretha makabonge uNkulunkulu amen hayi ngiyabonga uNkulunkulu sebekhuluma bakhokheli kakhulu ngalomuzi nami ngicela ukuphila kuwona lo muzi base ngifikile nje ngichamuke entabeni zaseMsinga ngikhona phakathi kwendawo ngicela nami ukuba ngiphileke sebekhuluma bakhokheli kakhulu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla okunqoba sinqoba amadimoni kaSathane asehlila kuthiwa sikhuluma ngoMnazaretha kuthiwa ukuzazela wayekhona la kwaZulu ngathi baceza yini kwathiwa phuma Mzazela uhambe uyele enhla entabeni zentabazi ngomzuzala inkosi ezoba namandla bazoyizonda bayibulale aseyiphuma kumzazela wayale phezulu entabeni zentabazi kuthiwa khona intombi yaHadebeke okwathi beyotheza nentombi ezile intombi kuthiwa kwaqhamuka umoya yana nje umoya kwasekuqhamuka imbali yayisingena le ntombi kasithea yasigwina lembali kwasekuthiwa bheka le ntombi kasithea ntombi kaHadebe uziphathe kahle ukuthi umoya umoya ingcwele ngezala ke lensizwa uMnazaretha uGoblisile Samampondo makabonge uNkulunkulu amen ngizobonga nje mina ukuthi uBombela waphuma nembenge imbewu ezela kuthina ngoba sasididekile nje ngizabe khuluma nami ngangimncane ngingazilutho nje ngoShembe kodwa khona ukuthi hayi sasididekile kuliwa izinto kwenza yonke into
wayesephuma-ke nembewu uBombela wahlwayela-ke imbewu njengoba samanazela sigcwele umhlaba wonke amagumoni omhlaba. Amen. Ngizobonga lokho nje ukuthi uNkulunkulu usisizile sathola lokuNazaretha ngoba ngabe kukho konke lokho okukhulunywa abuzala uNazaretha wakhona uBombela sinika lokuNazaretha wasesinika imithetho ukuthi senze nje wabhala izihlabelelo wabhala konke imithetho yonke into wabhala uvuka ukuthi uma uvuka ufuna uthandaze wabhala umthandazo wesabatha wabhala zonke izinto wabhala ukuthi asithethelele nasenze zonke izinto asekho ukukhuluma kakhulu Nazaretha ngehluleko ukukhuluma bathengingasho kodwa nje kufuna siyibambe into yashiwo kodwa ke sifuna sazi ukuthi uBombela uyena sesihlalo semkhosi Nazaretha. Amen. Mawubheka ubuka nje uyabona ukuthi hayi cha ke hayi nganankana lesinawo nami ngibonga kuba sengazi Cape Town konyazi lezulu makabonga uNkulunkulu. Amen. Sengazi nentabaze futhi nangazi ukuthi intabaze ngoyazi. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi khona umkhokheli sehleli phansi oganela sithole umkhokheli Machonto akasahamba umhawukeli yakhala kakhulu umkhokheli Machonto ngawe uthi Nkosi ikhona unyazi lezulu kimi noma sengiqokulwa amakhosikazi wakhubula seveze ukuthi ethempeli asehleli phansi umkhokheli wawo sengiphathela amagula ukuthi bakhona amagula ngimphathele ngithi wakhumbula amakhosikazi aseveze ukuthi akhathazeke kakhulu ngomkhokheli wawo. Siphiliseke Nazaretha emsinga sakhe imizi yakho siyahlakadula njengamankonyane siyahlakadula masi usiphile imizi sesiyaphile imizi emsinga. Nazaretha uNkulunkulu akasiza sipha amandla sihlangene siyibumba kaSipho siyahlakadula njengamankonyane makabonge uNkulunkulu. Amen. Abakhala umuzi abavangeli abakhokheli abashumayeli yakhiwa lo muzi wasesiphehlile emabomvini lapho namangizala khona ngapho ngawugana yakhiwa umuzi kwesandlovu umfundisi uNdlovu khuthele kakhulu. uNkulunkulu asisize Nazaretha nami ngoba uNkulunkulu angisiza ngaphuma lapha endaweni yakithi ngiyintombi ngazogana kodwa manje ngicela ukuthi lo muzi uphele wakhiwe inkosi yesabatha bese ithokoza kuwona Nazaretha makabonge uNkulunkulu. Amen. Ngizodumisa ukukhulu kaNkulunkulu nami lapha ethempelini inkosi yamakhosi sicela usibambisele umsebenzi esizowenza phambi kwethempeli esizowenza oqondene nami wakho ukuthi uNkulunkulu usibambise emoyeni umsebenzi esizowenza abantwana bakho baqoqe siwenze lo msebenzi esizowenza phambi kwethempeli Nazaretha makabonge uShembe. Amen. Ngiyabonga namuhla kaNkulunkulu ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphilise ngesikhathi sonke ngazi ke ngizobusisa ngoba ibusiso wena ngizothi ke inkosi ingikhumbule. Amen. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle unyazi lwezulu. Amen. Yes.
ethempeleni emkhambathini emoyeni esitobhini sikababa uNyazi wezulu mayiwela eHlomani Swayimani. Amen. Amen. Ubaba uNyazi wezulu usiphe umsebenzi ngalokho isimisi wamaNazaretha wathi asikhulume sikabakhokheli. Mina ngingumntwana omncane kakhulu uMaNazaretha amahle enkosini. Uzomangala mangitshela ukuthi uMamtshali uNdlunkulu Mbothwe kwakuwumphathi wami ngiyingane yaseNazaretha sishonelwe u-anti uNokuphakama wakaChiya. Uthi ubaba ilanga phuma sibothe ekhuluma no-anti lo uNdlunkulu wakaMbothwe embiza ngegama uthi labantwana baseNazaretha abashonelwe umphathi ubathande ngaphezu kwabantwana basefoundation. Ubaba wayeshothina amaNazaretha wasishiya ngangishasha ngene. Ubaba uthe uma elapha eNazaretha ngolunye usuku eza lapha la ngaphatheka kabi ngoba ngakaze ngibeke kulomuzi ka-anti wayesiphethe umphathi wethu. Kodwa namhlanje uthe uma kuziwa la imoto seyithi ayihambi ngathi ngizothuleleza ngihambe ngedwa ngiye ngofika. maNazaretha ngiyazibongela njengoba ngiguqela ngingumntwana omncane. Ubaba uthi asofakaza ngokuzalwa koMnazaretha. Ngikhumbula ngesinye isikhathi ngingumntwana omncane walapha eNazaretha ukhulu umkhokheli walapha eKhawumashezi wayeshumayela ekhuluma ngobaba mkhulu ekhuluma ngobabilanga nenyanga yezulu kamhla bagcoba entabeni yaseNhlangakazi ekhuluma ngokuthi wathi maNazaretha hlalani kahle kukhona amakhosi asezulwini azoqhamuka lapha. Nangempela kuthiwa baqhamuka kuthiwa bese bafushane kakhulu ngaleso sikhathi begqoke igqoko engathi ezamaSulumane bobabili behleli ngaphambili kwabese kubekwa abefundisa uMnqayi noMzobo. Ngiyamkhumbula-ke ukhulu ekhuluma ngendaba yokuzalwa koMnazaretha. Umkhokheli uMashezi walapha ekhaya ngiyingane uthi izikhonzo ezinhle ezingcwele esikhathini sikaBhombela isitimela samaMpondo eluhamba lolu hambo lasezulwini uBhombela isitimela samaMpondo kuthiwa kwakhulunywa nenkosazana Elizabeth kwathiwa ake bahlole imibhalo babheke ukuthi phezulu kwenze njani. Kuthiwa phezulu kwabonakala into eyayihamba yenye abantwana benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Kuthiwa yathi mayihamba lento kwathiwa izaza-ke yilandela ukuthi ngaba kwenze njani emafini ngoba kubonakala inkanyezi engafani nezinye. Kuthiwa leyo nkanyezi yayinomsila zikhonze ezinhle ezingcwele. Kuthiwa le nkanyezi yahamba njalo belele ilandele izazi. Kuthiwa yathi mayeyofika eThekwini yajika yaseyihamba phezulu kaMashu yaze yayowela lapho ababheka bezayo emzini wasePhakamela ibongwe inkosi. Amen. Lapho la ubona khona kunenkanyezi kuthiwa kwenzeka kanjalo ngamhla kufika lo Nazaretha. Uthi ukhulu waphakathi kwelikhaya mayikhuluma ngendaba yokuNazaretha uthi kwathiwa-ke thina maNazaretha kababa mkhulu Bombela isitimela samaMpondo asisayowethamela uDisemba 25 kepha wethu uKhisimisi koba u10 Masha ibongwe inkosi. Ingakho kunje la efoundation bantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Ngikhumbula siyingane lapha eNazaretha babethi ledlula bengasasoyinkile sasuke sihlakule emasimini kababa lapha emfundini ngoba singenandaba noDisemba 25 kepha sinendaba nalo Khisimisi so10 Masha. Ngiyabonga uma ngaba ngila uNkulunkulu esangcinile. Ngicela uNkulunkulu asePhakameni aze asikhumbule nalapho ekhaya emoyeni la ngiphuma khona ithempela lelo engikulona emoyeni. Bantwana benkosi uthe ubaba idlula eSwayimani kulokhu akadlulanga khona uyeka athi mayedlula adlule sesimlindile kodwa kulokhu uqhamuke ngaseWatbay wathi
wafika sesiseswayimani ubaba esijabulela ngendlela esimangaliso eshothi ukhathele ngoba ephuma eGoli. Kanti abantwana benkosi enkulu yasePhakameni sijabula kangaka nje mina ngihola abantwana ngizothi ngifike ekhaya ngibengijabha. Iy'ngane zami secishe zafe ezu-3 zishayiswa umlungu. Indlela imoto eyafa ngayo angazi ukuthi leza y'ngane zaphuma kanjani, kodwa lathi ithemba likaShembi ngoba lo msebenzi engiye ngiwenze ukuthi ngiqoqa abantwana ngithi asihlanganise umbondo sithenge isabhu senze iflegi siyolinda inkosi. Ngabona ukuthi kona okwenze iy'ngane zingafa, yafa imoto yathathwa yokhanda kodwa abantwana bayaphila, ibongwe inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu kaShembe, ngathi mangijabha ngase ngijabhela kuJehova ukuthi ngokulehleka esithanda ekhuluma abantwana benkosi lapha eSwayimani ethi mawungithanda ngiyasondela kuwe. Foundation awusiyo omncinyane kusho ukuthi uyamthanda kunyazi lezulu ngoba imzwile eSwayimani bantwana benkosi ethi mawungithanda ethi nami ngiyasondela kuwena gcine konake ukuthi ngiyakuthanda waze wathi ngilelisti ngiyazi ukuthi ngiyaphi. Ayibona inkosi enkulu yasePhakameni ithi imbongi ngenye imini ingudlangudlane yagudla iy'ntaba zomkhambathi yayigudla lapha la ngikhona abantwana benkosi ethempeleni loqala. Yingakho ithi inkosi mayeSwayimani ngithi ngeke ngifuna ukuphumela ubala kubonakala ukuthi ubaba wathi mayinyathela kulelizwe lasemkhambathini wamukela emkhambathini emzini wakaZulu waphumela esiqhingini la sontisela khona bathi abantwana baNkulunkulu besonto engekho ubabamkhulu esenhlanhleni. Izulu liyana abantwana benkosi babona ukuthi umfula uyangenisa. Uthiwa bezwa ikhwelo likhala abantwana benkosi. Uthiwa wathi omunye akuyona inyoni leyo. Kanti kwakubabamkhulu ethi ababaleke bazomba nomfula. Uthiwa bathi mabefika sikhonze izinto ezingcwele. Umngeni lo engikhuluma nawo ubaba lo awuwela ibridge encane mayeSwayimani. Bafika amanzi emindawonye evule isikhala sokuthi baphume ngoba bebedumisa uNkulunkulu ngaphesheya omngeni. Amen. Uthiwa bathi mabewela bonke intombazane yakaNgcobo eyimbethe khona into embathwa abantu besizulu sangale emkhambathini okuthiwa iHwathi. Uthiwa intombazane yakaNgcobo yagcina amanzi ngendlela ayesethukuthele emindawonye evinjwe ikhwelo likaBhombela zikhonze izinto ezingcwele labe seliyamuka lelo Hwathi kodwa abantu basinda bonga ibonga inkosi enkulu yasePhakameni. Uma bephuma beyenhlanhleni ubabamkhulu mabeqhamuka uthi ningizwile yini wenomathalente. UNomathalente umkhokheli wokuqala mina ngumkhokheli wesihlanu emkhambathini. Ningizwile ningimemeza babe sebeyabukana wathi nithe yiyona bekuyimina bengafuni nife bengifuna ukuthi nibone ukuthi yini eyafika lapha. Ngiyabonga-ke nami namhlanje uNkulunkulu kaShembe uma engithwale ngazofika la phakathi kwaleli khala lomphathi u-Anti uMamtshalo wayesiphethe kahle kangaka wathi wakasithande kakhulu, wasithanda kakhulu ngempela. Sike sithi masihlangana namaNazaretha abe sesibamba esithinta athi uNkulunkulu wangithanda mina ezami iy'ngane zonke zabakhokheli. Ngiyabonga-ke kuShembe ukuthi namhlanje nami ngizothi iJerusalema kuleli khaya elikhulu iFoundation. Ngicela uNkulunkulu angisindisele abantu abami baphile naloku athi laba beshayiswe imoto naye wayelimala kodwa wangafa, bayaphila noma baba naleya nkinga. Ngiyazibongela ngiyazule nkosizulu inkosi buseni izwile. Amen. Siyazidinga
yamakhosi ndingumntwana omncinci ongazi nanto, ndingumntwana wakwaJabangu ogane kwaBhedla, ndingumkhokheli waseThabane. Baba, ndisukumela ukubonga Nkosi yamakhosi, ndibonga ukusithanda kulela lizwe Nkosi enkulu yasezulwini, apho ungaziwa mntu kodwa sazi imisebenzi yakho. Ndikubone kumnkosi uba uvele ezulwini. Ndisebenza eBhayi kwaTelkom, ndagula ndilapho. Manazaretha wazugqirha wandenzela incwadi wathi wandithumela eDoranginza. Ndafika eDoranginza ndenziwe i-operation. Ndandifike ndizihambela ngeenyawo zam, kodwa kwathi nje kubethi 7 days kwabe kubhulwa kwembeswa. Kuthiwa ndasendidlulile emhlabeni ngoba iinyawo ezi zam zazinalaa nkwetshi lapha phantsi kweenyawo. Wandivusa nyazwezulu. Ndabona ubaba uThixo lenkosazana lihleli notata uBhedla, lathi mfundisi ikhona into enza kupha yona. Ndavuya ndathi mna yo uzosipha imali, kanti uthi umntu uzakupha ubomi obubakho ngoba wena ubusowudlulile emhlabeni. Ndiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni Mama Nazaretha. Ndiphila nje ndingumsebenzi kaShembe ngoba ndiphindile sendivukile ekufeni ndaphathwa isifo samathambo. Manazaretha, ndandisebenza ngekhompyutha. Ikhompyutha yayise indichoka ndingayimithi itarget. Wathi ugqirha osispecialist eMonti uDr Mahlunge wathi ndizakukhupha emsebenzini uyolinda usuku lakho lokufa. Ndathi mna ngeke ndife, mna ndikhonza uThixo ophilayo, ndikhonza unyazwezulu. Wathi ngubani ke lowo? Ngathi nguThixo endimkhonzayo. Ndathi ke sendikhuphile emsebenzini ndazohlala ekhaya. Ngelanga elithile inkosi yayizawuya eMkhambathini, sanqamulela ubusuku sisuke eMthatha sayofika eMkhambathini. Yathi inkosi xa ndiyobika kuyo, yathi ndizawuphila. Ndinguyelo Manazaretha, ndiphilile ngoShembe. Ubunazaretha phakela lizwe lam sabufumana ngesangoma sakanogoduka eDuwa. Utata uMbhele uya esangomeni, uyagula, kugula umamakhe, kugula unkosikazi wakhe, kugula nabantwana bakhe, wonke umntu uyagula la ekhaya. Wafika wayichaza indaba esangomeni, nenkomo zakhe ziyafa, azandi Manazaretha. Sathi isangoma, yo ngeke nze ndikwazi uyenza le ingaki into, khona umntu enza kusakuye yonke uzayiqeda yonke le ntlungu yakho. Walungisa, wathi lungisa imoto sawahamba. Bahamba babheke eThekwini ebuhleni. Safika isangoma sathi, Mbhele andizungena ke mna apha, mna ndihlambulukanga ndiphatha imithi, zokhangela umntu akuthatha akuse kubaba. Nangempela wamthatha wamsa kubaba inyanga ezulu. Wafika ubaba wathi inkosi imbusise, wambuka nje wahlala. Wathi yo isuka kude kangaka, asukathi inkosi imbusise akasandiniki leqhuzwana eli. Wambuka nje wathi ubaba mboniseni uVaseline lize limphele amanzi. Bamnika wahamba. Apha endleleni akathukuthelanga. Uthi lo mfo ebezothenga iiphathi zemoto yakhe ngam eThekwini ngoba bathi xa sebephuma wathi lo elipele lo esangoma masihambe ke Mbhele masiye kuthini siyothenga iiphathi zemoto yam, siye nasekuthini siyothenga iiphathi zemoto yam. Wathi ntoni bezothenga ngam
Ngiyamkhetha uNkulunkulu asekuphakameni owangithandayo ngelinye ilanga. Manazaretha ngenye imini siyocela umntwana ongumfana enkosini. Abantwana siyabathola bangamantombazana. Kube khungomncinci pha emzini olokwethi kanti vele okuthetha athi usaze nalento. Yonke le mihla uze nalento. Ndithi hayi tata umncinci undiphatha kakubi. Athi jonga thula ezintombi zezethu. Sinaye umntana onguzethu. Wasipha uShembe umntwana ongunhlanhla, umfana okuphela kwakhe amantombazana amahlanu ungumfana oyedwa. Lo mntwana wathi lo mntwana xa eyotetwa esibhedlele yafikela abantwini abasindisiweyo ngoba abantu belalizwe basindisiwe. Ngoku sathathe kuthetheni mna ndathetha ngoShembe wami ondiphe umntwana. Wathi ukhona umuntu ongakaphi umntwana. Ndithi nangu umntwana pha kuwe ndimphiwe nguShembe. Yo yesuka indaba nalo mntwana akaziswa nozonceliswa. Ndiyeva ukhona umntwana uyakhala pha. Ndithi nankosi yami ayinguye lo wam abe ulambile ngoba kaloku akaziswa nobazoncela. Ndisendathetha into angayifuniyo. Ndathandaza ndehla ndathi Shembe osenkulu yasekuphakameni ngicela ungikhumbule. Ndihlile nje ebhedini kancinci. Sabe imizuzu mingaphi yangena inyanga yesiZulu esibhedlele eMthatha eSt Mary's. Ifake isihlangu sayo esinevi. Ifake umjiva omhlophe. Thwele isigqoko esimnyama. Yaqonda ngqo landani labantwana. Zange pheli 10 minutes umntana engeziswanga. Umntana walala kum ngaloo mini. Ithi incwadi kaSamuel yokuqala chapter 9 verse 6 kulo mzi kukho umuntu kaNkulunkulu othetha kwenzeke. Lunyazi lwezulu lolo. Inkosi kusukushinyana kwenzilayo ngonaphakade. Amen. uNkulunkulu wethu Baba umnyazi wezulu. Angcwele wokumkhonza uNkulunkulu oguqile iyini uvalo bangcwele qala nokuqa phambi kweamente engcwele kaNkulunkulu. Kodwa ithe into ngiphuma ekhaya sengaze kufike ilanga lokuhamba emhlabeni ngingakaze ngikhokhe inkomo kaShembe. Okhulumayo ke oguqile la khokheli Mahlongwana Gumede wasethempelini eMbuyiselo eMthwalume esigodini sakaQoloqolo.
Baba Nyazi Bezulu, okwami ngiyazibongela ukuphuma ekhaya ngize emzini waseMbuyiselo. Ngibongela izidalwa zalangizalwa khona ezizezahamba emhlabeni uNazaretha azingazange zikubona. Bese ngibongela imindeni yakaGumede la ngishadele khona elele phansi kothuli lomhlaba. Umqali wendlela mbonanga somntwana nje kakhulu ke mntwana wangempela ke lo oguqela. Namanje iyayibuza inhliziyo yami ngizoguqa ngizothini ngoba khona lo valo lungiphethe. Kodwa uma ngisendleleni ngithi ezinganeni ebezingikhaphile zongifaka emateksi safuna ukuthi ngiyokhokha inkomo kaShembe namhlanje ngoba ngimbonile uNkulunkulu phakathi kwekhaya egila izimanga. Okwami kuhluke kakhulu. Ngizobabaza Nyazi Bezulu uNkulunkulu enhlizweni yami naphakathi kwekhaya. Cabanga ukuthi 2021 noma 22 sakhumbuli kahle. Ngiyengabona ungenzela izimanga ekhaya. Kodwa ngena igebengu. Isikhathi kwakuphastri sekusa. Sengilungiselela ukuthi nabantwana sekufanele sithandaze inkonzo ka4 ekseni. Sangena izaqali igebengu ngayizwa kukhala isibhamu ewindini lasekitchen. Ashaya lesibhamu ngaqale ngangeza ukuthi intoni. Kodwa ngayizwa ukuthi idlula nje swe. Ngangazi ukuthi intoni. Saphinda isibhamu. Okokuqala Nyazi Bezulu baye bafika labafana bakhahlela isicabha saseDining Room. Basikhahlela ngeenyawo sangavuma ukuwa wasibamba ngoba uNkulunkulu. Kwafohloka amawindi esicabha saseDining Room. Babona ukuthi isicabha asiwi. Kulele ingane yomfana yami yogcina yogamalayo engumlondi. eDining Room iyafika kade isebenza ebusuku ise-ofini office. Uma isikhala lesicabha kubonakala ukuthi asiwi baphinda badubula inhlamvu yahamba yayoshaya ekamerweni lasilele khona. Lo mntwana ulele eDining Room. Uma sengizwa ukuthi hayi isibhamu leso bese ngiyakazisa abantwana abazukulu babili nendodakazi eyodwa. Umfana omdala owuphilani uphumile ngesikhathi sokuyolala sekuhlukane ekulaleni wayakongena kweyindlu engaphandle naye efike vele emsebenzini ebusuku. Kwasengasalali leDining Room lo ngokuyazela ngasingithi miyekela alale kusofa kanti Shembe kwakuwena owawuthakalale ukuze kwenzeke lento engaphakathi endlini. Umzukulu enganginaye waphuma naye wolala kwenyindlu zafika igebengu zamshudela ngaphandle. Zaseziqala zadubula. Uma zidubula ngalizwa okwesibili yashaya esicabheni. Kuthela ngithi ngiyalalela ngathula ngase ngimemeza lezingane endala ngathi asiphume kodwa ingane singazibuzi. Saphume ekamerweni masifika epassage uNkulunkulu Nyazi Bezulu. Ayuthixo. Inhliziyo yami ithi angithi uThixo khona ngiqala nje nga ukuzoguqa la. Ngiyengazibona ngizoba necala uNkulunkulu uma ngase kwenzeke ngingayikhulumi le ndaba. Ngizibuza ukuthi kanti kephi la ngoze ngiphinde ngiyikhulume khona. Ngisaphuma nalo mntwana kanti uyavuka lo eDining Room umfana sizohlangana epassage. Uma sesike epassage bekusathi eya usaqala isicabha ekitchen basikhahlela abafana savuma sawa salala phansi babongena oyedwa. Sesihlangene la epassage lendlu untombazane usethi hayi ma angiphinde ekamerweni ngoba ingane zothuka zize la mhlambe khona ungagcineka imele. Uma esephuma ibe sengithi nayi Sipho
phinda ekamerweni ey'nganeni ngoba iy'ngane zizothuka bese ziza la sibe sesilimala sonke. Bese ngisala mina ephasseji ngiphethe ubhushu angazi bangcwele ukuthi ngizokwenzani lobhushu ngoba ngiyileli gwala elikhulu kakhulu futhi sengethukile ngicela amanzi emadolweni wena senginomshilo ngathi shembe nazilezo uma khona engenzeka ngaba ukho vuka ile ngane dining room yeza ephasseji sazohlangana ephasseji ngayitutulela ngemumva ngumuntu wesifazane ngoba nginale ukuthi uma kufa akufe mina ingane yami isale kanti uma iyona isinde uphake muswahla lombheni ngimfushane angifike ngisemagxalabeni kodwa yena uma esebona ukuthi uma uzolimala wabe sesuka esengidudulela ngemumva wazongithosa wangena ngaphambi kwami wasewuthatha ubhushu uthe umese uthatha lo bhushu lo umlondi wasesuka lapho wafesa ngawo yasuka lensizwa esesikhahlela isicaba yasho phakathi ephasseji uthethe uyagalela yamshaya ayibonga inkosi bangcwele nginova lokuyathuthumela kodwa ngathi ngizosinda ngoba sengiguqile sengizibikile uNkulunkulu ukuthi ngiyamazi ukuthi uThixo ongakanani. Ithe uma eseqhamuka lombheni eseshaya isaba egade ekamerweni efuna ukushaya abasekamerweni kanti uzoqhambela kumlondi umlondi esemlindile esokuphakamisile ubhushu yaseyigada insizwa ngesibhamu yamshaya umlondi yamshaya enhlizweni inhlamvu yayophuma esiphangeni eManazaretha ngasho kakhulu ingane yami yangasakwazi nalokhala ngathi ngibona lo mntwana ehlangodonga ngathi ngiyalalela ey'nyaweni ngathi uyaqhama uthukile uqhamile sesimshaya isibhamu ngathi ngithi ngiyabheka ephasseji umnyama kuthangala yithwa ngathi sengile egazini emadanguni egazi sengile emadangwini egazi uma isiwa lengane yayowa qede yawothi vu ey'nyaweni zami ngathi shembe uma ingafa lengane kodwa uyena uNkulunkulu ngamemeza ukuqakathele iwasezulwini eyibonile nazezulu ukuthi uThixo phakathi komzimba uphuma kuwona ingakho ngihlupheke ngihambe sengathi ngihambisa komuntu ngathi ngiyahlanya ngihamba ngifuna uNkulunkulu lengakhona noma ngingakutholi ukuhamba njalo ngiyazizulu ngani ngoba ngimfushane ekuhambeni shayeka ingane yami yawafu emadolweni ephansi ey'nyaweni zami ngathi aweshembe ngathi uzongangishiya zezulu akangishiyanga uNkulunkulu ngoba lo Nkulunkulu esimlandela bangcwele unendlela ezwayo bangcwele ngathi ngisuka lapho lo abangane uyaphuma uphilani ngale ndlela okuyena omdala wathethe uyaphuma kanti abanye sebemlinde ngey'bhamu baphinda bagadla kwayowo lemgolokongcwele shembe wazinqala iy'nhlamvu zesibhawu wasishonisa lapha wasishonisa lapha wasala phakathi warola wazongena ehlathini wahuba ngesisu waphumela emzini ongaphesheya umfula ayibonga inkosi Manazaretha ithema lengane engaphakathi umzukulu eshudelwe yathi yavula isaba kanti seleshudile yasikhahlela ngonyawo wavuma umshudo savuleka yaphuma kanti sebebalekile usele lo yedwa uzodubula babaleka lapha iphuma lengane ngoba uyeza ukuthi sengimemeze kakhulu ukuthi nangu ugogo uyamemeza ngasengimemeza ngathi shembe ngathi ngicela ungisize ngathi ngiphilisele lo mphefumulo ngize ngifike la esibhedlela ubhekile awuthutha yaqhaqhamula lengane umzukulu yamthatha yamfukula waqhamuka nalo mdala esehamba ney'ngane zakomakhelwane bamfukula lo asakhulumi usethule Manazaretha ngayibona indaba enkulu bengeke ngingayikhokhi le nkomo kaShembe bengeke ngifike ezulwini lakho Shembe ngoba ngakubona
yathuthwa lengane uthi umthandazo wami umthandazo wa4 wathi ufika angizange nguthandaze kodwa ngasenguthandaza ngenhliziyo ngasemthi uNkulunkulu ubonile ukuthi besilane siwulindile sayithutha lengane bayifukula lengane yangena emotweni sashona esibhedlela safika esibhedlela sifika lo muntu osethulile wafika waphuthula wophe kakhulu asibona ngathi inhlangu ukuthi kanti yaphuma emhlane la ngemuva esiphangeni kodwa yatholwa amaphoyisa eyithole passage asefika estabeni seCamero akabheka athi inhlangu yesibhamu ebhokoselana baphakathi kade phakathi kanti ingane zazivele zingaphakathi kodwa ngoba uNkulunkulu yaziwezulu ayivumanga inhlangu ubhokosa isicaba saseCameroon iphumele ngane eCameroon ngaphakathi wakho uyayibamba eyayibonga inkosi amen Nazaretha ngimbonile ubabunyazi wezulu ukuthi uNkulunkulu sahamba nalengane sithe masifike esibhedlela kwathiwa lengane seyopheka kakhulu umthambo wenhliziyo uqashukile awu kodwa izange ingiphelele ithemba lokuthi kodwa uzobuya ngoba ngangazi ukuthi ukhona uNkulunkulu esimlandelayo yaseyiminyango lengane isikhashana esincane yaqhunywa kwatholakala ukuthi ayidluliswe yekwesinye isibhedlela naleso sibhedlela yafike yanyangwa ithe mase ngifika ngenye imoto engifika nayo ithi ma ukhona uNkulunkulu izobuya yahamba i-ambulance yamshonisa esebhini esibhedlela wafika wanyangwa ngicabanga ukuthi uma ngingaphosisi ngalolo langa akalalanga kwafunakala i-ambulance yamthutha kwatholakala ukuthi inhliziyo ayiphambi kwakona igazi alisethi igazi enhliziyweni kufanele ahambe edingithini e-Albert Hospital wafika wanyangwa lapho bangele bafika lapho odokotela basebemkhanda bafaka insimbi zabo ukuthi benzele ukuthi bakhande lo mthambo ophampa igazi ngoba uvele waqhasuka bamisa x-ray bamisa esithombeni bamnyanga Nazaretha ngikhuluma ngensizwa ekhona ayibongwe inkosi usethe uyisuka athi ngiyadinga ezokumbonga imini bekufanele ngisho njalo bangeke sasesibuya wabula lo mntwana khuluma ngomntwana namhlanje engathi mangithi uyelona kusungambona ngegquma lelithambo elingana liqoshile lithe asoke futhi liphinde lilunge ngoba waba nomgodi la waba nomgodi esiphangeni la waphuma khona inhlamvu kodwa unyazi wezulu lamvusa waphila aboNkulunkulu amen bangale ukuze ngalibali nabo manje kwami eke ngiphinde Nazaretha ngeke ngingakusho ngoba kungifanele ukuthi ngikusho angazi noma 2023 kugcinwa eNazaretha angazi ngibona no2023 sigcina eNazaretha langena ucingo mhla 12 ngifike mhla 3 eNazaretha ngemhlanganweni asengishiya ingane ekhaya omunye umntwana lo engithwa eshudelwe endlini samshiya eyofesa ufuna umsebenzi khuluma indaba kaNkulunkulu baNazaretha ngikhuluma indaba yakwami uma sengihamba mhla 3 kwathi mhla 12 wathi uNkulunkulu uzophinda ekhaya ngoba uzobizwa ucingo hlala emhlanganweni wafika umhla 12 kwathi lasi ngiphungela nje edokodweni ngiphuma ku12 ngizathi kwakuza ko1:30 asengena ucingo langibiza angizele ekhaya emthwalo ngesuke Nazaretha yathi ingane eyophilani yathi ma sule ngathi sengilele ngathi angakalali ngoba ngisaphume ku12 isuka lengane yathi ngicela ukutshela ukuthi uAndisa useshayiswe imoto useshonile ulele emgaqweni awungathi shembe ngathi kanti kwenzekile wathi ngikhuluma ngomuntu osefakwe itape uthi akusadluli umuntu amukho umuntu osefanele ayengane kodwa sekufunakala umuntu wakubo kalengane ngoba ebusuku imshaya imoto ngawo 12 ebusuku
ubuhlungu bafowethu yashona ingane athuthi imithwalo kagoduka uma sengingakagoduki sengicela umfundisi wami ke mina ubaba uMbhele ubaba uMvangeli ubaba uMkhwani ngase ngithinta ubaba uMkhwani cela uyongikhulekela kubaba umfundisi ayongikhulekela ukubaba unyazi lezulu ukuthi sengiyahamba sekuvela umonakala umngane yami mzukulu usihambile emhlabeni ngithi uma sengihambile uma sengisekhaya ngathi ngiyabheka ngizomngcwaba ngani anginalutho impesheni engikade ngihola ngidla eNazaretha sengiyagodukela nje Sima ngifike ekhaya ngakhuleka ngathandaza ngamcela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngicela ungisize kwathi ekseni kwabona mina ukuthi awuqeda inkonzo ka4 ngase ngakhumbula ukuthi angiphinde ngizwile eNazaretha kukhona othe esentshumayelweni kobaba ethi uNkulunkulu wakwazi ukungcwabisa umuntu edingile ukuthi uzongcwaba ngathi unjunyana lomuntu bengeke mina ngingcwabisa ngase ngimcela ubaba umfundisi anginayo inamba kamfundisi nginenamba kababa uMvangeli ngicela ungicelele ubaba umfundisi aphinde ayongikhulekele ezulwini ukuthi ngicela unyazi lezulu lingigcwabise umntwana anginambuzi anginankukhu anginamuntu ongilekelelayo abantwana babamba amatoha angasho lutho uNkulunkulu maNazaretha bangangafuni ukuthi sithi uNkulunkulu kodwa thina sithi uNkulunkulu lazi lezulu ngokuningi lokho esengishilo kodwa enhlizweni yami ayivunga ukuthi uNkulunkulu hey bangweni kwathe ngomsombuluko lathi shonilanga ngase ngishilo wayabuya impendulo kuba kuMphele uthi kuba kuMphele mkhokheli uthe ubaba uzoyingcwaba ingane hey maNazaretha angizange ngabazi ukuthi uthe ngizoyingcwaba ngani ngoba ngase ngishilo lokho kodwa lathi shonilanga bafika omakhelwane bathela ngathi ngiyabheka wangena umondo uphuma kubantu uphuma ethempelini ngabona ngathi hayi ukhulumile umlomo kawathetha amanga lethe lophela isonto ngalonyaka odokotela babekade bekustrike bengasebenzi yahlala ingane emagazeni u2 weeks ingahlinzwa kodwa eManazaretha ngimtshela ngoba nibona bangakithi kodwa kwathe kuyofika isonto lesibili imali engase ngiyibala anginandaba ngoba ngingazi anginazi kodwa imali esayibala ngalelo langa unyazi luthe ngizoyingcwaba ingane ngawubala u17,000 angithi ngizwile ukuthi ngithe ngangingena lutho nasesikhwameni mhlambe esikhwameni ngangine1000 engangithi ngiyolelezela imvunulo yami eNazaretha kodwa ngawubala u17,000 uthi baba uMkhwani kuyimbuzi ezifunekayo zingaka wasibhala ngathula ngamlalela ngathi baba uMvangeli angakayibiki le ndaba ukuthi angalutho ngabuza ngathi ngizozithathaphi wathi ubaba uMkhwani wathi kodwa uShembuzo waqamba amasu waqamba abangcwele Ngiyaxolisa kakhulu kuba mude ngifisa kodwa ake ngiyela kanye bangcwele ngoba lo mlondi wami engikhuluma ngaye usesinde izikhathi ezintathu esibhamweni ngithi uyafa akafi angazi noma umuntu engabani lona lo uthi okugcina ziyashona izingane ezimbili bahamba ngemoto ngibabaza imisebenzi yolwazi lwezulu bangcwele
ngemoto mangaphosisi babesihlanu emotweni bashona ababili abanye ababili badubuleka kodwa lo mlobi wasala yedwa bathi uthenda esemothi lezidumbu sezibele kanjena baqhamuka abafana bathi bafuna ukumshaya kodwa waphuma emotweni wabaleka uthi ngabaleka uthi engangirola engangijima lona uthi ngarola uthi ngakhuzwa amatshe uthi ngiyendabeni kaShembe bangcwethu uthi ngathe uma ngidinga uthi ngavuka ngema uthi ngabaleka uthi wafika emzini womuntu uthi ngathi ngiyacela emzini womuntu naba igebengu zindubula yathi ndoda ingaba njalo ngeke sithelile abazizulu ngokuqedela usuku Nkosi busenezulu. Amen.